Zavisnost na internetu. Zdravo, Petre. Zdravo, Ivana. Htjela sam sa tobom da pričamo o jednoj temi. Reci, Ivana. Reč je o tome koliko vremena provodiš na internetu. Pa zašto ti je to bitno i zašto želiš tome da razgovaramo? Pa to je tema koja nam uči ovih dana. Važi, slušam te. Molim te, reci mi koliko vremena provodiš na internetu. Pa nikad nisam merio vreme. Ali gotovo sam stalno online i igram igrice. Petre, tu je greška. Zašto greška? Da li je nešto pogrešno biti na mreži u svakom momentu? Da, Petre, stalni boravak na internet mrežama može da dovede do ugroženosti našeg zdravlja i internet zavisnosti. Kako to misliš, internet zavisnosti i na koji način čim je naše zdravlje ugroženo? Stalni boravak na internetu proveravanje pošte u porukama dovodi do niza problema, a samo su neki od njih glavobolja, bol u vratu, nesanica, odsustvo osjećaja za drugare, bol u šaci, gubitak interesovanja za učenje i niz drugih problema. Da li si prepoznao neke od ovih problema? Iskreno nisam ni razmišljao na ovaj način. Ima dosta toga što sam prepoznao kod sebe. Eto, vidiš da sam pravo. Hajde daj mi savjete kako da prevaziđem ovaj problem. Petar, potrebno je da ograničiš vreme na internetu na najviše 3 sata u toku dana. Odrediš vreme kada ćeš igrati igrice, gasiti Wi-Fi signal, kad prođe vreme predviđeno za internet, ostaviti telefon u dnevnoj sobi kad učiš, izlaziti što češće napolje i imati fizičku aktivnost i provodiš vreme sa porodicom. Hvala ti, Ivana. Savjeti su odlični. Poslušat ću te da se ne bi našao u velikom problemu.